Pemirsa reng kuentenan motor listrik presida dados silih tunggil pemargi ngemat bahan bakar. Napi malih harga BBM nyansan nincap. Probia operasional ngangge motor listrik sayan hemat, saihang sareng motor berbasis bahan bakar BBM kantos 3% Motor utawi mobil listrik nenten muatang nganti oli. Lianan punika spare part motor utawi mobil listrik taler akidik saihang sareng ring kuentenan motor utawi mobil berbasis BBM. Infrastruktur ekosistem kendaraan listrik Ring Indonesia sampun sayaga kawigunayang larapan antuk nyakayang stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum SPBKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, layanan pengisian baterai ring paumahan utawi home charging, kantos platform one stop service majang krama sane maduwe kendaraan listrik utawi electric vehicle digital service EVDS sanes sampun wenten ring aplikasi PLN Mobile. Sane patut kaurati ritat kala ngawigunayang motor listrik inggih punika tekanan ban anutin rekomendasi pabrikan. Tekanan ban sane kekantenang rendah pacang ngawinang ban sayan bat tur nelasang akeh energi. Punika mawinan patut ngeraksa becik tekanan ban motor mangdesida anutin tekanan ban sekadi sane kawedar saking pabrik. Agus Sudiatmike, Bali TV.